Hashize iminsi hagaragara amafoto, inkuru z'ibinyamakuru n'ibyandikwa ku mbuga nkoranyambaga, byose bigaragaza abasirikare mu ngabo z'u Rwanda muri Centrafrica mu bikorwa bitandukanye, by'umwihariko mu kurinda abayobozi bakuru bo muri iki gihugu no kuba maso ngo hatagira uhungabanya amatora yabaye mu mpera z'umwaka ushize ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 2020, ndetse ingabo z'u Rwanda zitwaye gitore. Ingabo z'u Rwanda zimaze kumenyekana mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, aho rutanga ingabo cyangwa se abapolisi bajya mu butumwa bw'amahoro butandukanye buba bwateguwe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union. Minisiteri y'ingabo z'u Rwanda ivuga ko yohereje abasirikare muri Repubulika ya Centrafrica nyuma y'uko abahasanzwe bo kubungabunga amahoro bibasiwe n'inyeshyamba shyigikiye uwahoze ari Perezida François Bozize, nawe yashakaga kwiyamamaza ariko aza gutsindwa. François Bozize wabaye perezida kuva mu 2003 kugera mu 2013 ahakana ibyo ashinjwa byo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Faustin Archange Touadéra. Abasirikare b'u Rwanda basaga 300 mu ngofero z'ubururu berekeje muri Centrafrica, basangayo abasaga 750 bari boherejweyo mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2019.